Kani kedai batisi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni melawan Rashapi daga BDW International School Shnong, day boarding and daycare. Admissions open. Ringkat bat ke Orange Nissan Lumsopo near Fire Brigade Shnong. Dang hakini kindiap tayo hadian bakalami ke jing persyak ke bejur nak kinuhun paper ya ke jing temu jangan sorga jela bantai ya ke shopping mall ha ke jaka badan ke office jangan nat PWD Barik nak kaliang ke Lympung kin Shnong ke bolong ke kunuhun ke bakan thop ya ke Shnong maukar wa indo red samthia so sun mission bat wa thabru ha ke arp pratrik nai luar harjar arpau kila IT da ke jing tho ha ke deputy commissioner jang ke East Coast Sales District ke kong Isawanda lalu ban persya ke jing temu jang sorkar bantai ya ke shopping mall Barik. U presiden jang Lympung u ba Pol Sawian ha bai kren bagi lap thai kubor ula ong ba ke Lympung ke Jingmut ya sorkar bakan jen la bah bantai da ke park ha ke jaka ke shopping mall bat ulai thu ru ba ke deputy commissioner ke kular bandra ya ke ni ke jing pensngau jang ke Lympung syak sorkar jela ha ke bai de ba ke ni ke Lympung kin Shnong ke aipor ru tang lai pos ngi sorkar bakan ajubab halor ke ni Beginan kamban tip kloi saya kirang ba Shnong kita gibri ba Shnong kijong mat keding tip kan wan be tek tang urang ba Shnong umdei sigui ki pada urang ba Shnong selek ke badan kam halor jeng kita balai golong ye keren ru satang kata ka jaka jeng piludi ba Barik bak sarkar kamut mansna ka mall hadin hentien pade ko mansna no ka pak tingi so kemen menyo sngo bak sarkar kan snai ka pak nengim hadu bak empat sedang dengan tiap katakan long bisian em ni Jingmut ru lada ka sarkar ka kela Jingmut lada kamsna da ka pak minum sotana bak sna goi pan ni Jingmut malada kamla mansna da ka pak ya ke mall tinggi ni hab Jingmut re mo nak liang tinggi ke Lympung ni Jingmut ya sarkar lembaga tu ka resolution ke jongi bengilalong taka meeting ke jongi ke Lympung wa hakte jaka hi an snano da ka outpatient department ka jaka ai dawai jong civil hospital extension nang bijibril ki New York ban wan bin dawai no tu ban pintu nai jing hap nya breu hakte hospital ke berim ba ketak outpatient department go tmai begin chna kedan kambandon di testing facility di belong up to date bat kerjuk ke pemerintah DC yang be sim ban rai kini ke ngade bekran bat di department di bede bat kita gilang aku makalong minta ke sekretariat ke kibun ki jingye panis ke red nomor ki cases kibun bagi sekretariat mentaru lamana bhai ngi ngimla bende ka pamon ndre ya kan ni ke resolution ngi ngila sim karai ngi meeting ke Lympung ila ako pisaki ila deputy chief minister ila ashu urban affairs minister ila ashu health minister secretary chief secretary sebab sebab bidang kam DHS